Waangalizi washilizi watukufu wanzani wahemba wa matangazo ya radio television ya Mtsangadjou. Waangalizi washilizi watukufu wanzani wahemba za matangazo mbali na mbali wakaya o zoshirikiana pamoja nasi Comores. Wa Comores watukufu, Waislamu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sikwale wonu Ngaridjo Rawe harmwa wa mji mtukufu wa Chomoni ya washili malani wakaya o rehudhurishi wa hunu no wakaza ho mji mtukufu hunu hania bamshinza ukangwa una kari para semedia vanu ilirjeri juze hasibabu lailano tikawe roha hauze no kanga zizungulia wa réseaux juze yauka ngasina mjomba hatu ziki watu mwana waho wasaya mwananya waho wasaya si wasaya hunu mjini sonti pia rikubaliana ya ujardungane mondo mzima sinaye no wakati rugono hunu waroha fikira zokaya ngutsawa ya jeli ya komelo raera isikomeshwa haini wakati zero ngo izosi jwanza zimkimishihe si wa Chomoni gardi deklareo ya ukawa tisogo na uwaritsaha ngwajo uzihura sidasirwa mbiyao keno kiri hakangaridjo bala bamkazi keno kiri 10-0 ngamrengo shade wa he yabili Ngaridjo shinda shake no kiri ke 1 partout hawi 10-0 na Ngaridjo nganyauze fikira zilo na mkazi ngasinao haini banu duka hanzare di Ngaridjo hen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Dia radio kaza so zingar vala zingar namna vala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jonsa mi piskemiti mbuwae ongia debate namna yinu shaban leozinja toka na mshio communique ya tolwa ni daula ya uroshe Suivez Mahamoud na Rtmd Mtsangadjou. Rtmd Mtsangadjou président wa hata butimwandieni wa Comores. Toi. Usuriana ne declarengwa ni défense, ministre de la défense ya usaha ya rete wanadamu wanoa ili aizo wananyasi wa mkazi wondo watende washemeza waone sahajiku ukaya ikawa kumelewa mwana hao uhusiana ni makalima yatokea wanyanyani audhuriwa imareji yao ngomsuje waja watu wa Chomoni si wa Chomoni rahimili ya Rtmd Mtsangadjou ngoni mwae ngarimwambiao ni ukaya no vule jihoni daini fwa mdokome ya Rtmd Mtsangadjou msahamu mkome aeze namna zaki hai bahisi singa ngoni mwae hata mpaka Mitsoudjé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So. Toi, on a besoin de ça par yao. Wedem kombe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jaba mu hamastage na adab ya jaha ujewi. Shoba ngura falik. Tradungu. Yoluka ngwata ujewi shama jugu. E message ya de chouan sunana Azali. Muhammad sunana Azali kawitira bisi wa kurasi. Ngamdjo kana mimi Sufyan bisewodonishia gabo wandu ushangiria wanijuao gabo ushangiria wadungonishia si amini siasa kidungu siasa ngamwendezone siasa ne joni hunda tobi siasa kwa jida ngamiradi sheme message nini que bon sunana Azali
dawena bikumana na fatifu imwana kubwazari nganjoba nyadalawo nejunda hamada dizani hu ikamumbe hamagubani abo ngani mroshironi anga mnirosheao wobo shahareje musuma na zaki zodubia hewe izuwarambia ngadini urejimwe shirizifu hewe fahangu azadi. Okay. Assalamu alaikum. Somani kwezi tengo jitukufu rahakarti wape mfuye maksada mshinzi hindini Maitre Rtmd Mtsangadjou na Ustadh Waziri Mzamani Sifa Mohamed bwana wata wao ne hifadhi wa serikali eza sababu hindini kwezi holi honda nyi za mlayani hindini kwezi. Ilo swala muhimu auka ene mrika ngujundu armwe dunia lensho inu arabonzera ndani ngutsashwa ya jwezi jirio ajili ya ukaya ngone sawe masketifia liyo mwendo muyulio emesha mazirori ya nshio wakatero no rajundu kensi ya Comores ngiyo ipande Arabie Saoudite sha yenge guvernori banu zerongozo zihezo andusi ukangwa mbuze kweli izo ndezitsongeza aho wasulo daraja ze hali na si wa Comores sonsi ngaso dingoni mwanduka ungu ataji hao izo ndezitsongeza. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba watukufika wonga mdunga ho emba wa matangazo ya Mtsangadjou na nyanduka wa mjodunga harumu sitin kui habari za Comores neze radio vokaya ho zo sharikana pamoja nasi habeshele haruma bina ukanga rtunda harumu mtukufu wa Chomoni ya washil malani vokaya ho rihudhurishi harumu mtukufu unu no wakazi vokaya ho ngwa hodingoni mweze fikra za Maitre Rtmd Mtsangadjou nana Yusufa Mohamed Banani ngwa hodingoni mweze fikra za ho wanachama wa siasa waloki nyumenezi ili waje wa beherisa la maksusubanu ya husiana ya ukaya ya serikali ngwa hata hao Maitre Rtmd Mtsangadjou na Yusufa Mohamed bwana wende wa wagamati wa wabeheshibaya hulawana nema kalma bokaudo ya tamka usikwajuza harumum kwanza majadiliano wajimiziwa no mmoja waweze janibu za siasa zloki nyumenezi abengeye holiho de serikali kwa jauna hazito jema ya makalma ikaudo ya tekeleziwa nowana chama wala watoa urdhwa ya wanru wende watsahwa ili wabe washiba almurado wakazi wa Chomoni ya washili walo hodingoni mweze fikra za opposition haswa hosoni mwana hao Maitre Rtmd Mtsangadjou waonesa ukaya ngejofa sankule kati la mtsimbiwa watoka wafuna zirewe shakwa na uona masuliha Maitre Rtmd Mtsangadjou nana Yusufa Mohamed bwana no wasaya warengo watu shiba haki ya hao haki ya Comores ya ukaya washemeza lejila mtumwa Mungu hauonesa utokevu husu na mnaboka yao ya serikali ya kolonela za Sumani ngwaswarifu masiwa ya Comores ikanga abazanjezanga mnduto urenga mbabo mrongotse na mara asai kakabati Ngaridjo la hanje marufu ili bumba hibenza ri rangaleza satsina kamgwa benza twai maraba menjikwes. Okay, c'est bon. Toi, marhaba menshi. Okay, hatapaka dabo se jama nuanza ni pia salam. Ahsantu wa ila liqa wa marhaba bikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Marhaba.